Kanegedai ko All India Radio Shillong ko kubor ban puleru Richmond Kharluki. Kimat bakongsan jong ko kubor mentag step. Menteri rang bado kariu la play Statue of Equality ha Hyderabad hanen gesni. Ha Manipur gejing thap kerteng ki kertong na gebenta ka wat benengkong jong election kadang ya chaprang. Gejing ITK COVID-19 he India kala tam ya ka shispa andrup kundai klur teligi dos. Bat ke district West Gentia Hills kala saki ya gejing penankam ya ka drone ban kit ushin rai lakadong. Hashwab ngina pai ka kubor ka babnya ngina shashkor ya kene gejing penbana ka badon kam. Namar ba gejing don ki bayo e gejing pang COVID-19 kala nang kiyo haki babon ki benta jong kari. Ngi kentu ki nong sngap jongi ban pikir bat ban shimtika pura bat banerap iki weiru kentup iki kena ba katsan haro kat prasnam kerta ban shimtika. Namar bu kenyang jingpang corona bala keladur Omicron ulong kadau jong jing snokya sngoba ban bod igini gilai teli kirukom le akibasuk. Deng iki mas penpaji ni giwei bat sat kot bahaya laki kiti bat kadur kemat. Na gabenta ki jingtip bede bat ka COVID-19 pila ban phone hakini ki number yarap kari ki bede not iwe ar like ndai nyopra not sound real but iwe not nyosan. But ki number yarap ke jela Meghalaya kidai iwe not pra but iwe saw iwe not ke kubor ke babnya. Menteri rang bado kariu Narendra Modi ula banjur baki kampen roy bat gejingle hok hak emlang salang kidai ban poi syabaro hak emlang salang klem da peniap her yonoru bat ulong baki tu ki belasya nyu ben de bun pateng kidai menta ban long ki be trailang haki kampen roy. Menteri rang bado ulong yakane haba play bat IT Shakari yau Statue of Equality wajrong arspa kan reput ha Muchintal Hajan Shamshabad ha Hyderabad nen gejanmit. La play yau new Statue of Equality ban ainam yau riu khot bhakti Ramanuja Charya bala khatwe spa snem ubujukun te we kamari rengkat habro ki benta jong gejing im. Yau new statue lashna da kaksiar ka rupa ka copper ka brass bat ka zinc. Ka jingelap election nagabenta ki benta ki jingit hab vote Uttar Pradesh ban nagabenta ka shibenta jong ka jingit hab vote ha Goa bat Uttarakhand kalasong shit bha. Ki kambe day bat ki election kaliat chaprang wat agajala Manipur bat Punjab. Ha Manipur ka jingthap kerteng ki kertong karang yat menta nagabenta ka wat banengkong jong ka jingit hab vote. Ka jingit hab vote jong ka wat banengkong ha Manipur kan long ha ka arpunyo trik mentau rempang ha ki Laipupra ki constituency ki badan ha ki Hinreu Teligi district. Ka wat baar jong ka jingit hab vote ha Manipur kan long ha ka Lai Terik benai leber ha ki arpu arteli ki constituency ki badan ha ki Shipau Teli ki district. Ka jingyo ki vote kan long ha ka Shipau Terik uleber. Ha kawai pat kaliang arpo mut ki kertong bakentop ya Menteri rangba ka jela Manipur Wen Biren Singh kilalet tap kerteng na kabenta ka wat banengkong jong ka election ki yang darbar thawan henin gesni. Ulat ka jela Manipur ula ganesan ula penrung kerteng yala dia kumnong tap vote ka jela Manipur. Bat un tap vote ha ka election ki yang darbar thawan ka jela. Ula ganesan ula penrung gila dia ku menong tap vote haka Sagolban Assembly Constituency bat un tap vote na ka Old Lambulane B polling station haka arpunyo trek menta ubnai rempang. Menshwa ulat ke jela Manipur ude unong tap vote jong ka Thia Garaya Nagar Assembly Constituency kabadan ha Chennai South. Chief Electoral Officer Kajala Manipur Rajesh Agarwal henin gasngi ula IT ya ka epic card sya ulat Kajala Manipur Haraj Bhavan. Chief Electoral Officer Kajala Manipur ula yatho ru ha ulat Kajala halor ki jingpen kret na kabenta ka jingpen long ya ki elections ki yang dorbar thawan Kajala kabanlong ha ka arpunyo trik menta ubnai rempang bat ha ka lai trik ubnai leber. Ka jing ITK COVID-19 he India kalatam ya ka shispa andrup kundai klur teligi dos henen gesngi. Hadu menta ladap shispa andrup kundai klur saupulak sanpusan hajar teligi dos. Katenat ka kot kakhya ka sarkar pedeng ke yetho batang henen gesngi ru la ITK ya palat saupulak sanpunyo hajar ngut kibriu. Ya ki precaution dose lai hadu menta ya palat shiklur sapun riulak kendai pupra hajar teligi dos syaginong trai ketenat kakot kakya kinong yakun ke bena kemat ya bat ki breu belatam ya ka hendro posnam kerta. Ha Meghalaya shispa arpulai ngut ki breu kiliot mai gejing pang COVID-19 henen gesngi.
Badagine ka jingdan kibre ku bedang don unu knyang jingpang galong syajar hendreu spa sau pusan ngut. Kibala kot nen kesngi kidan lai spa kat lai ngut. Kibala klat nen kesngi rengkat bad unu knyang jingpang kidan sau ngut. Kibala klat baro ah kejela Meghalaya menta kidan syajar san spa sau pu arngut. Kani ko kubor kawan Shapi nak All India Radio Shillong. Ka District West Jantia Hills ha Meghalaya kalasaki ya ka jingpenan kam ya ka drone ban kit Yushan Rai lakadong ha ka sen ka beningkong lengba ka ni ka rukom trekam ka bathamai bad yaunu Yushan Rai la rep de kinong rep jong ka ni ka district. Kini ki drone ki bakit Yushan Rai lakadong kilong ka nuksa banuweng ya ka jing ha ka liang ka let kawan ha ka ni ka than ka balong luom ka jaka. Ya Yushan Rai lakadong la itu apo ka jing trekam one district one product ODOP jong ketenat Promotion of Industry and Internal Trade jong ke Sarkar Pedeng bad la itu yu kumu marrep badan ke jingla ban yat yobha bad bala ban chalan cabar. U Shenrai la kedong ke West Jantia Hills uru weni ke jat Shenrai uba bahatam ha ke perthai bad udai ubala banwan ra jengkiu ha ke yo ke kot jong ke district. U Menteri Ketenat Law and Justice ke Sarkar Pedeng Kiren Rijiju nen kesngi ulai kendo ikinong tre keseng BJP ha Shillong. Bar ula keren haki halor ke mang tengka ke Sarkar Pedeng balawara dan shen haki yang dorbar tawaan parlimen de ke Menteri Pelatengka ka Nirmala Sitharaman. U Kiren Rijiju ulong hakinong thok kubor bau ai ke jingero ke Sarkar Pedeng na ke benta ke jingmang tengka ya ka than stelam mingi. Ulong bahaga senam belalet ka mang tengka ya kathan chite lam mingi kalong 1,000 klor tengka bat menta pat kalakeu syaka 90,000 klor tengka. Ulong susu bakalong ke buram yu bandan benta haka kenhon menteri ke Sarkar Pedeng kamtam haba ude uriulum na kathan chite lam mingi. Ulong susu bahaga bayade bat gijing tay jingshna kabadan kam shibon baha gajing penlut. Haki hinyo senam shiteng balalet kathan shitelam mingi kalayo bon ba ka jingkershan pisa bampat juyo haki post nam bamanchwa. Ulong bamenta ka syong haki jing start ki menteri rang ba jong ki jela kathan shitelam mingi ban penan kam ba ya kene ka pisa. Ula benrap baya ke PM Divine Scheme da ke jingmang ba syajar san spa klor tengka an penan kam hagi benta bam syumlah kata da gino-gino program ne ki mat trekam baladon lupa. Ula kerenru sepang ke Sarkar Meghalaya bat penpau ke jengkermen bau menteri rang ba Konrad Kongkal Sangma on penti kena baya barok ki skim hapo ka mang tengka arhajar arpuar arpulai on penan kam hakarukom ke badai. U Menteri Sarkar Pedeng Ketenat Ports, Shipping and Waterways bat ketenat Ayush ke Sarkar Pedeng Usar Benanda Sonowal ula kawe lama ban play yakalat ban kitmar lengba kilentiwa balatip kum ke Inland Waterway Vessel MV Lal Bahadur Shastri na patna Shagwahati nen gesngi. Kani ke vessel kan kit ya arspa metric ton ki marbam bat kan wan syaka pandu port ha Guwahati. Kan yad lengba ke Bangladesh bat kan poi ha Guwahati ha ubrai leber menta ke senam arhajar arpuar. U Menteri ula pleru ya umau nong rem banshna ya ka Kalughat Intermodal Terminal ha saran ha ke Jela Bihar ha ka National Waterway ke Benengkong ha ka Wak Ganga. La kni lenti balengba ke vessel bakit mar on wanra ya ke jingroy ya barok ke Jela ka than stelam mingi. Haba kerana ke jingilang kawe lama Usar Benanda Sonowal ulong bakani ke long ke jingyat lenti jong kijing angnut bat kijing po sneu bampat ju urlong menshwa kenang banla ban yaso ke pertai bayar lengba ki lentiwa. U pria ubajur ubla thera kenong ba Guwahati nen gesngi bat ubla ne katto kat ni minute. Kane kalanang manra sosyo e kijing kriat ha kenong ba Guwahati. Kajing hab upria kala pentut ru e kijing lianiam saral suhwati puja. Ondal hab unu pria nen ke janmet lasaki ya ke jingli syat ya ki babon ki benta jong kenong ba. Ha ka wai pat kaliang lakmi nanti ba ke jing kriat kan jurba ha ka than stelam mingi ha ki ni kisngi ki banwan. Bat katto ko kubor kalakut akan ke step ke balawan Shapi nak All India Radio Shillong. Ni pen kan mawi pikinong ngam bah ke por prabajing ine so baga Delhi station nak benta ke kubor ha ka keten Hindi ka banbot ke kubor ha ka keten Pareng ha ke por prashteng. Ni pen kan mau bah ke por kendai baje nak ke station penio ke kubor nak than stelam mingi ha ka keten Pareng. Ka por mata keladap Praduna San Minute.